what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Jejak Dariku. Saya Mei Cantik. Ayah baik.
kecil kau kakek ayahnya 40. Sudah. Mini ayah. 1, 2, 3. Aden.
apa mak itu? Iya dia ada. Oh, bisa masak makanan lagi. Musuh ya. Kayak duduk luar ya. Duduk luar. Mbaknya coba cicip yang penasaran adek. Ini apa?
my birthday. Terima kasih telah menyaksikan vlog ini. Terus dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, and share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.